عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حول ولا قوة. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله سبحانه وتعالى أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, mga katautay manghuran na muha kama Islam, miulya kita niusin Allah subhanahu wa ta'ala hitukbal na to in pagsarang sukul patuhan Rabbul Alamin sin masi-masi in hidayat iwan sin taufiq katu tanyu dihil sin Tuhan Rabbul Alamin. Hamuin nausal na to doon hakabayaan niya, nausal na to doon hapag mabuka matukan niya. Amuin wala na upas in waktu sin tiap-tiap din katu tanyu apabila niya tawagon in mga bariman. Sabab in Allah subhanahu wa ta'ala bang niya tawagon in mga bariman hakarna inyan malaggo patumtum katu tanyo sin Tuhan na to Rabbul Alamin. Bianasin parmansin Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu
istajibu lillahi walirrasuli idza da'akum lima yuhyikum. O kamulong niya mga bariman, dihay ni tiyawag sin Allah Ta'ala in mga bariman. May tiyawag niya hasupaya ini bandaan, baitaan, in bariman, in hipapasambag, in panawag-tawag sin Allah Ta'ala, iban sin Rasul niya, in hasupaya, in tiap-tiap, din ha mga bariman, in humanong in kabuhi nila, din naman hadun niya, sambil dumagpakpaadlaw akhirat. Salawat iban sin salam, Nabi nato Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, hamuin wala nagbati laul naghidjatul sin kahinapusan ummat ini. Hasabab na in ummat ini na kaya kaingatan sin kita niyo na mataod biya mga kahaluwiluhan niya nagjato ha ummat ini. Naray na sabab yadto pagsarang sukulan nato panabi nato Muhammadun sallallahu alaihi wasallam amisan biyariin in layo sin hula sin panawag-tawag niya miabot damari kato tanyo hasabab sin ulong kato tanyo sin Allah Ta'ala muna iban sin nabi niya Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Naray na sabab yadto mga tay mangud na muha ka Islam, pagkayari kita niyo bihaon halawman sarayaw-rayaw iyadlawan sinbulan in ikarihil sing kami pangadjian atawakan patumtum haadlaw ini na amuna in kalabbiyahan atawakan karayawan sin bulan ini. Naam, halawiluwa na yari kita niyo ha ashrul awakhir tiniya hangpu adlaw sin kahinapusan simbulan Ramadan. Sabab na in hikahangpu sin kahinapusan simbulan Ramadan na sa lagu-lagu longta ini karayawan yaun doon hahangpu adlaw yaun. Aray na sabab to hamparuhon sing kita niyo halgaan sing kita niyo in kiapin din ha mga bulan ini atawa kiapin din ha mga adlawan sin bulan Ramadan ini. Tumtumun na to in bulan Ramadan mga tay mangud na muha ka Islam na ini ayaman ma'dudat da siya. Amuin ini adlaw amuin tanto on tudyutang sin Allah subhanahu wa ta'ala bang pakukno da siya. Naam, naray na sabab to na himbulan ini na biya na sinaki hamparuhon na to halgaan sin tiap-tiap din kato tanyo sabab may ta bang in bulan ini lumabay manoy tuy in labay na ini. Bukon in bulan ini magbalik marikato tanyo sana in siya ini manoy tuy paunahan sa misan aon magbalik kato tanyo na bukon na biya simbulan bihaon in bulan Ramadan. Kanlaw sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in akiniya di halaw man simbulan Ramadan ini law niya inna hadha ash-shahra qad hadarakum wa fihi laylatun khairun min alfi shahr. Law sin Rasul sallallahu alaihi wasallam matan bunal tuud in bulan ini qad hadarakum tiniya aun yaun duun kaniyo atawakan himadir duun kaniyo in bulan amu in pag-iyanon labi dain hahangi bulan wa fihi laylatun khairun min alfi shahr malabi siya dain hahangi bulan bang mo siya bistahon in bulanan sinhangi bulan itong siya papartahunan kawaluan tag 2 tahun iban sin 4 bulan. Naam, ing karayawan sin bulan ing karayawan sin hambuok dum yaun halawman sin bulan Ramadan. Naray na sababiyat to ayaw na to inibiya mga pahil-pahilon. Sa mayta apabila napahil-pahil na to in bulan ini atawakan in iadlawan ini in adlaw yaon natantulong si Rasul sallallahu alaihi wasallam man hurima faqad hurima khaira kullahu ay hisiyusyu intiminggal kaniya in imupas kaniya sin amuin sin Lailatul Qadar amuin pagyanon sin Rasul sallallahu alaihi wasallam at niya biya sin sa kaula-ula tinya
ini hiyaram na roon kanya, bimana nalugi na siya doon hakatan-tan sing karayawan. Naam, hakatan-tan sin karayawan sin dumyaon. Tanda niya, biya na sinakita, malawi siya din hakawaluan tag 2 tahon in karayawan doon haon. Narin na sabiad to, isyo in katutan niyo, in lumabay in kawaluan tag 2 tahon yaon, hindi na tumahasin in karayawan niya. Way roon mabaya. Narin na sabiad to, bang kita niyo mabayara, humasin sing karayawan, sin hambuok dom, timbang siya pakawaluan tag 2 tahon iban sin 4 bulan na ayaw na to upason in bulan yaon atawakan in adlaw yaon. Kalong si Rasul sallallahu alaihi wasallam hasugpat niya, wala yuhramu khairaha illa mahrum. Way roon din ha mga umupasi sin mga karayawan yaon in buat malengkan amo in mga tao na lulugi. Buat malengkan in mga tao nalulugi, mga tay mangod na muha ang Islam. Nabi na sinari, mataod karayawan sin iadlawan niya ri. Mataod in karayawan niya. Nariya sa abiyat to mga tay mangod na muha ang Islam, patauron na to, in zikir na to, pa Allahu subhanahu wa ta'ala. Kalau si Rasul sallallahu alaihi wasallam, Lailatul Qadar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taharraw Lailatul Qadar fil witr min al-ashril awakhir min Ramadan. Tinya papahamparhon at tinya papajagahon in dum sin Lailatul Qadar. Sin Lailatul Qadar doon hapag-witir. Kaya nga naturain sambahayang witir. Tinya Bat sa supaya masiguro mo in adlaw yaon atawakan indom yaon sin Lailatul Qadar na tagnaan mo na rin kawaan tag isa sambil pakahinapusan supaya na arakala sa mayta mataod biya mga riwayat in Lailatul Qadar bangko no siya. Aon na in kawan tag isa, aon na in kawan tag 2, aon na in kawan tag 7, aon na in kawaan tag 5. Naray na sa biyad do, nayo nakita biya mga tumutat hahawno hadum yaon. Sana labi marayaw doon nakita niyo patauron na to in ibadat na to doon hahangpo kiyapin simbolan Ramadan yaon. So payaw di makalipuas in amuin pagyanon Lailatul Qadar mga tay mangod na mga akam Islam. In Lailatul Qadar di siya ini maawon hakaybanan bulan malengkan di iray ni habulan Ramadan mga tay mangod na mo akam Islam. Unuin patauron na to pangayo na to pa Allah subhanahu wa ta'ala doon haruman sin Lailatul Qadar yaon. Suway hatihon na to in mapatut suway pangayoon na to pa Allah subhanahu wa ta'ala. Biya na sin amuin madaran paghinangon sin Nabi na to Muhammadun sallallahu alaihi wasallam amuin hadis ning kan Aisha radhiyallahu anha, qultu ya Rasulullah, ara'aita in waqaftu Lailatul Qadar ma ad'u. Long sin Aisha radhiyallahu anha, long niya ya Rasulullah, kita mo kalong niya bang sopama long ta hitindog niya in Lailatul Qadar long niya in mapatut suway ko pangayoon pa Allah subhanahu wa ta'ala. In mapatut pangayoon ko pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nauy nagi si Rasul sallallahu alaihi wasallam, quli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Mahupura bukunda siya mga mahara matubihan dua haupo sana amoy iniin makatabang kato tanyuha adlaw akhirat. Sa mayta na inkita nyo ini bardo sa pa Allah subhanahu wa ta'ala. In bulan Ramadan sambil pahinapusan niya in siya ini magfira, iban sin rahma, iban sin itqun minan nar.
Bukon sadya amuin pagyanon amuin aun hadis na mayta in hadis inibatil siya. Wayroon kasabunalan amuin long niya awwaluhu rahma wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu ini long niya itqun minan nar. Sa long niya long si mga ulama in katan iyadlawan simbulan Ramadan in siya rahma, damikyan in siya magfirah, damikyan in siya in Allah subhanahu wa ta'ala ang paglimayahon niya rin pinar ka jahannam doon hakatan iyadlawan simbulan Ramadan. Amo yan in matan niya mga tay mangud na muhaara Islam. Tinyo kuno in taod sing karayawan di halauman simbulan Ramadan mga tay mangud na muhaara Islam. Nabiyan na sin arita in kita no inibardo sa pa Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma uning manasin Allahumma ya Allah in kita no ini bardosa barhajat kita no pa Allah ta'ala. Tiap-tiap tumawag kau tawagon mo in Allah subhanahu wa ta'ala bimakna in ikaw yang barhajat in kita no ini barhajat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Misan paberi ining biya mga karayawan sin kabuhi na turiha dunya in kita nyo barhajat da pa Allah subhanahu wa ta'ala mga tay mangud na mo haram Islam. Innaka afuwun. Matan bunal tuod in ikaw pati ampunon. Tinya pati ampunon in Allah subhanahu wa ta'ala. Damikyan tuhibbul afwa fa'fu anni. In ikaw damikyan malasakaw pamanga amuin nangayo kaampunan. Naray na sa wabiyat to, ampuna ako ya Allah. Ampuna ako ya Allah. Amuyat toin makna niya. Naray na sa wabiyat do, suway ini madaran magkasabot na to diha. Hakahinapusan sin hangpu simbulan Ramadan amunain amuin kiatagnaan na sing kita niyo bihaon yari na kita niyo hakawaan tag-upat sin bulan Ramadan mga tay mangud na muha ka Islam. Naray na sa wabiyat to tagnaan na to hadum ini sambil maubos in pangayoon na to pa Allah subhanahu wa ta'ala in mangayo kita niyo ampon mangayo kita niyo kamaapan pa Allah subhanahu wa ta'ala hakatan na hinang nato dosa kaniya. Magsukol kita niyo pa Allah ta'ala hawiyat to na intaod sin karayawan in irihil sin Allah ta'ala kato taniyo na mataod pa rin ha mga manusia ini at iniya nagsasabirawan di hawaw singgumi in Allah subhanahu wa ta'ala in ulong niya kato taniyo bang magpakahinang dosa in ipon niya di niya wistahon in dosa yaon inangun hangpu pakawaan katluan kapatan sambil umawot pahanggatos di sabang aun hinang nato dosa hambuok da wistahon sin Allah subhanahu wa ta'ala bukon biya sing karayawan in karayawan aun na in hangpu aun na in kawaan aun na in katluan sambil umawot pa 700 karayawan. Subhanallah mga tay mangud na muha ka Islam. Sa abiyat to na in karayawan sa taod-taod karayawan na mataod pa ya mga ringkato taniyo mas mataod pa indusa nila dayon sinahamuin karayawan magkahinang nila mga tay mangud na muha ka Islam. Ayaw na to upason in bulan ini mga tay mangud na muha Islam biya na sinari bulan at ini pagaampon pa Allah subhanahu wa ta'ala. Law sin Allah subhanahu wa ta'ala inna anzalnahu fi lailatul qadar. Matan bunal tuod law sin Allah subhanahu wa ta'ala piaturun namo uning pagyanon dihay ni amunain Quran. Doon hauno halaylatul qadar haduman sin laylatul qadar in makna sin laylatul qadar amuin aun tiap-tiap hinang din kato taniyo pakadaran atau kani tutupungan dihil sin Allah ta'ala kato taniyo. Naray na sa abiyad do indong yaon atau kani in adlaw amuin karayawan atau kanini biya mga bibistahan hiitungan sin mga kakahinang nato naroon piyanaog sin Allah subhanahu wa ta'ala doon
hadum yaon in Quran mga tay manghud na mga agam Islam. Nahangkan sa ini in bulan Ramadan mahamulya hasawab sin in Quran yaon timurun doon haon. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Nauno in pagyanon Lailatul Qadar. Uno naman in karayawan sin Lailatul Qadar mga tay manghud na mga agam Islam. Natanto mataud mga karayawan niya. Nabiya na sin hasugpat sin ayat law sin Allah subhanahu wa ta'ala Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Matan bunal tuod induman sin Lailatul Qadar malawi siya din hangibubulan. Malawi siya din hangibubulan. Wala siya but, wala tiutat dihay niin ibang pila in lawi. Wala tiutat. Nadita na kaingatan bang pilain lawiin tung basin Allah subhanahu wa ta'ala. Manjari siya lumawi day na haamuin hangibubulan in karayawan niya. Sa may talong sin Allah subhanahu wa ta'ala khairun malawi siya day na hangibubulan. At iniaong palawi. Damikyan wala day sabdihay ni tiutat in karayawan in bulan bang bulan di kay ni hadunya ataw wakad bulan dito haadlaw akhirat. Long si mga ulama mga tay mangud na mga Islam in karayawan sin Lailatul Qadar. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli sugpat aparman sin Allah subhanahu wa ta'ala damikyan doon haduman yaon magnaog in mga kamalaikatan hapag-uhanan sin Jibril alayhi salatu wassalam. Allahu Akbar. In karayawan sin amu in Lailatul Qadar magnaug in mga kamalaikatan hapag-uhanan sin Jibril alayhi salatu wassalam hatanda sin kalagguan sin Lailatul Qadar laway rin hauno biidni rabbihim dain idin sin Allahu subhanahu wa ta'ala damikyan naon ini tiap-tiap din kanila nakakahinang saksian sumaksi sin mga kataan kakahinang nato sumaksi sin kataan kakahinang nato amuin hangkan sa amuin pagyanon lang niya sabuhon nato in Lailatul Qadar hipapasabu in Lailatul Qadar unin pagsabo nato unin ipasabutan yung kaniya na amo na in ibadat. Amo na in pagpangayo ampon pa Allah Ta'ala. Amo na in magtahajjud. Amo na in magbasa Quran. Nabangkaw kesautan sin kamalaikatan. Doon haduman yaon na tanto way roon biya sin taod sin karayawan mo. Tanda niya, benasinagita, lawi siya marayaw din hangibubulan habang mukbangkaw kesautan sin malaikat doon hawak tukaw nagihinang kani. Damikyan salamun indumyaon in siya salam in siya wiyang matumahanong matuwihan in amo induman yaong mga tay mangud na mo haagama Islam mahanong siya marayaw matuwihan mga imparasan sin mga sila bariman hasabab sin amuin na iampon in ampunon in mga dosa nila iwan na si mga ibadat magkahinang nila amuin tungbasan amuin tutungbasan din Allahu subhanahu wa ta'ala na sambil hatta salamun hiya hatta matla'il fajr. Tiya tumubtob doon haon hapag guwa sin fajar. Tiniyan pa na sila sumakat pataas sin langit. Aqulu qawli hada astaghfirullah li wa lakum wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi wassalatu wassalamu atamman al-akmalan ala sayyidi waladi Adam Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Mga kamaasan kakatawti manguran na mga kama Islam longsin Rasul sallallahu alaihi wasallam man qama Lailatul Qadar ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ay siyo intindukan niya in Lailatul Qadar na tanto ampunon sin Allah subhanahu wa ta'ala in mga pardusahan niya nakauna. Dosa nakauna. Di mana in kita niyo
mga tayo mangud na mga kama Islam na in mga limaway dosa na to at kala kya sa utan na to in Laylatul Qadar na inampunon niya. Sa inampunon dihay nilaw si mga ulama na bukon in pagyanon sambil ang mga dosa dakula. Sana indo sa dakula na malingkan indo sa dakula na indo sa asibi na amuyat to inampunon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nabiya na sinaki aun tuod din kato taniyo ini dosa sibi doon na inkya piagtuuran iban sin way piagtuuran inkya na naman iban sin wala kaya na naman na aun tuod bihan dosa. Naraya sahabat to na murah-murahan inyat to ampunon sin Tuhan na to Rabbul Alamin na bang ini dosa dakula na subay pangayoon na to pa Allah subhanahu wa ta'ala in magtawbat siya sin tawbat na bunal hindi na balik-balikan niya sa mayta na in Allah subhanahu wa ta'ala biya na sinakita in siya labiluba na yariha halaw man simbulan Ramadan na in siya pati ampunon misam paberiin in taud sin dusamo misam paberiin in dusamo amo in siman puktamat to pataas langit tatkala na ngayon ako ampun pa Allah subhanahu wa ta'ala na ampunon dasin Allah subhanahu wa ta'ala mga taymangod na muha kama Islam pila adlaw rakuman in bulan Ramadan mga taymangod na mga kama Islam in paghinangon sin mga salaf mga tao na kauna amo inding nakauna rin kato taniyo hapuas simbolan Ramadan in paghinangon nila in piapangayo nila pa Allah subhanahu wa ta'ala in lugay nila magpangayo pa Allah ta'ala unong bulan hapuas simbolan Ramadan uning pangayo nila pa Allah ta'ala in pangayoon nila pa Allah Ta'ala in tiyayma in ibadat nila doon halaw man simbolan Ramadan. Na murah-murahan in kita niyo katantan hapuas simbolan Ramadan pangayoon na to daran na to pangayoon pa Allah Ta'ala ya Allah in ampuna in dosa inampuna in dosa namo damikyan intay maa in ibadat sing kami doon halawman sin bulan Ramadan. Gamman hitangis nila pa Allah Ta'ala in hipapatay ma in mga ibadat nila doon halawman sin bulan Ramadan mga taymangod na mga Islam patugtubon na sing kami dito hadto in mga patungod sing karayawan sin Laylatul Qadar innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihim wa sallimu taslima Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma izzil Islam wal muslimin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din وانشر عبادك المجاهدين في كل مكان يا رب العالمين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا جنتك مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أقم الصلاة إن الصلاة